Say John, one ton aduane traffic light mo. One Omo ton e mo traffic light. There be see home ahende na wo kan na wo. Be ka so kwade. Bia bi wo. Ba me dem dey askwade wuduru briwe ho a. Nso kwa utimi duru high school junction no atra kwa akosi don pass ho no. Omo ta wo. Don pass ho kwa the traffic ni dum ye no. E say ma ho market na gu ho de na gu ya no kra. Agu. Ah enuan ma no mu gina mutimi ton nyina no. E say emfa biem. But aye briwe ho de ndie aye adwuma pa. Ya say jo ye mu say ye ho say nipa na agina mu na sabie bru sabie so omo ton ne ma na ma ye etike mo e de ko no ya screening omo I was here screening omo nyina environmental exactly but ye mu say omo say ya screening omo see ya screening omo ne anya bibia nto omo kom am ya hu say we de accredited a year chese bibia problem bia ni wa obia nipa obi o yare bia fa ne ma na kurakura ne nsam ne so ye to ya ne di ra ya num they need to be screened. I agree with you. You know you are doing. Are you serious? Because me no tifia na me yare na me nya bibia anya na say sa yare yi etimi sign crofo a eno say me dey beje also who roll ko for ma okasa gu so okasa gu so ebi musu mutiri mo den ne ma bone no mo ton wan crofo eno mo di bi di me say John kat e bo wie ya o gan ma shade so na me sin na me track no kat bo wie o emianu na kura no. Say traffic so not the odima me no. Say John, o marry. Worry. E bia pro na su agegina bi mu chese. Wo boy mo. Say John me koto ni nyina agui. And I see na odia traffic mo adi making money. And they have to be very careful. It is screening it there. Many asokwafo environmental for no. Many omo koche ni ayam. So man yes ade ne there they need to be sacked from the area.